Inkosi yezulu nomhlaba ngibonge ukuphiwa ukudla kwasezulwini nanxa ukhakhayi lisathambile lona kodwa ngoba ngithunywa izwi likaNkulunkulu ngicabanga ukuthi uzoqina okwanamhlanje ngoba kuzobe kukhona yena eduze. Kule ndawo engimi kuyona Nkosi yezulu nomhlaba wagcina ukufika la ngo-1963 ukuthi ube lapha eBethesda eHomesi. Nkosi asazi-ke emseni wakho nasenhlelweni zakho ukuthi kumanje nje siyakhumbula ukuthi njengoba ukhona nje uqala ukufika lapha yangezansi mawehle ngathi ngasesipholi kwakhona umsenge ofika uphumule kuwona Bhombela. Kodwa inkosi ngoba ngiyesaba indawo engimiswe kuyona ifuna ngathi ngingashona eceleni ngithatha isibindi ke mhlambe ngaba u-109 isihlabelelo samaNazaretha. Nina nonke eniphume ekuphakameni angokwehlulwa yini
Nkosi yamakhosi unendawo evulekayo kusukela ku-63 kuza manje kula ko-40 neminyakana mhlawumbe 46 47 osikuta ngiyakhumbula zikode zalwazi nomkhulu balapho ukuthi ubombela efika la khona umfula kuthiwa unodunga ungale ukomgoqo ngale phansi namanje uvuma ukusha kuyidamu nje liba yiqaphozi wakuthatha baba uyilanga waphinde wakuthatha uyanga ezulu wayembhabhathisa khona kanodunga Kwasezulu nomhlaba wathi ebuya amakhetha lapha kwadlophayo khona athi-ke oyongena phakathi kwalezi ngane kodwa kazalwanga eyabaphunyuka Kwasezulu umhlaba ey'khathini zakho baba phambili inhlangano yake yalala lapha ngezwi lakho Nkosi wasewugcina sewikhipha lapha ngaphesheya emangangeni la siyesambe khona masesehla kwaba iminyaka ikhuphuka ngale ingasezi ngapha mase ushintsha ibhanti ungene enyangeni yezulu ithi hawu kungiphatha kabi lokhu ngoba ingilosi esuka nokhiye sifika sijulukile isiuqala singasawazi ubekephi bathi abamasikwazi ukudlula ngaphandle kwasehome sifuna sithathe ukhiye wenhlangakazi amen yabeke inhlangano seyibuya-ke kuthiwa ingilosi ufuna naye ihambe nomhlangano ingaqhamuki seyigijima ngiyazibuza-ke ukuthi uma umuntu uthi wena namhlanje usenhlangakazi ungebe insekugcina sekushola amagama ukuthi kwakusekuphakameni noma ujabuliswa ukuhlala phezu kwentaba nje engenalutho ugodule noma ujabuliswa ukuthi nabo bahlele ezansi thina sithe siphezulu kanti thina senhlangakazi siphelele akasihlebe nje khona inkosi yamakhosi ikhona kodwa-ke ningatsheli umuntu ngenihlebela lokhu kade ngibuka imoto ezinhle kakhulu la esibhakile yonke iqele sengithi ngiyabuka kumakhelwane ngeke ngisasho ngoba nizongithutha nikhona abanye benu lapha nendawo sengaqinisa lokhu ngibonile lapha abefundisi behlangana bekhuluma umzuzwana inkulumo isiqhamuka ngale ngocingo ukuthi senithi angibondile ukuhlakaza ibandla kodwa ngiqonda ukuthi suka la uhleli khona buka phela wazekhaya mawizinyane sizoze sikubambe sikupitshize bese kunakala igama laNkulunkulu ngoba siyakwazi futhi siyakubona
Ngiyabona manje amazinyane anuka intuthu yomthombothi yabona umfundisi uShozi. Bathi ke abanye ubaba indawo incane ehomisi. Ngesikhathi inkosi uJesu ihamba nonile eswini ikhulelwe. Zazi ikhona izithe enjengalezi namhlanje. Kodwa uyazula kwazula bonakala ukuthi umeshona ngapha noHerod uyahlasela. Umeshona ngapha nobani bayahlasela. Yabe sizalelwe endaweni encane enganakekile emkhombeni wenkomo. Sikuwa umkhombo wenkomo indawo encane. Kodwa ushembe ngoba usenze yankulu buka ukuthi inkulu. Amen. Angixabani anyathelani nenziwa yini. Aniphethe sibhamu. Khona indawo uthi umqhamuka kuyona njengamanje kuthiwa ubando uyapi lo. Kodwa nina nibuzi lutho. Abaphunyuka. Noah kandi umkhumbi akabuza no ukuthi ukukhandelani uNkulunkulu njengoba namhlanje na ubhomelethela besicalweni mathisho nje ngiyabuza ngithi usholani lokho Noah kandi umkhumbi ngomuntu owindoda emthandayo uNkulunkulu imhloniphe yaqala umkhumbi yaqala bathi abantu yambona ke lo uyaqala ukukhula ngekhanda manje awukhanda le ndoda umkhumbi kwala uJehova sekuthandana ethene ozofukuza umcolo uthatha izilwane ngambili okwensikazi okweduna ukufake phakathi ayangabuza ukuthi kufakelwani futhi kanje yakuthatha kufaka phakathi namhlanje bethi ushambe ngiyahlala eBethesda homisi mina ngiyibona ukuthi ayincane baba ngeke kulunge sihlale la kodwa nimkhiphile izwe sezulwini ukuthi ngithi namhlanje ehlala la senzani manje sola lo msebenzi kaNkulunkulu ababetha ungonyo abasekho yakhanda lensizwe umkhumbi lani izulu mhlawumbe ngicabanga ukuthi lezi igebhu nje zasala ngalesi sikhathi lezi ziwa siwuhlikhile lensizwe ngento yawo ngaphandle ukuthi ungangenwa amanzi wena umkhumbi wathanda abaqala bathi Noah sivulele yazi lezulu sivulele
umkhumbi uvaliwe amanyazaretha ayantanta ngaphakathi. Amen. Amen. Njengoba wena udideka leti yasabisa uyindoda umdala uthi uyadideka. Kodwa ukhohle kwekhipha imali ebhenki uthengele izingane ukudla ekhaya. Awukhohle ukukhuluma indaba futhi esontweni. Kodwa mase kuthiwa hayi ngihleli ngiyadideka. Ukhanje isipintane egcekeni ngizothandaza la. Kule minyaka enginayo ngikhumbula uShembe beka ithempeli emzini umuntu egcekeni. Isitayela sakho nje sokonakala uqala ukunakala wena. Uyakhanga ngoba usuzofuna ukuthi uzanda sekuthiwe mina ngisonteja. Kodwa bazokubona abantu phela ngoba uShembe akazalibeka ithempeli uthi uNkulunkulu ahlala emzini womuntu. Uyathatha umkhumbi ekugcineni kosuku bagcina bekhaya ngaphandle abantu. Seshiwo-ke izwi lathi sihleli lapha ehome seBhethesda sesihleli-ke. Mhlawumbe khona lokusolayo. Ithi-ke insizwa kimi ekuseni yakantuli namhlanje angiyazi naye ukuthi ibiza kemifunane. Ithi mvangeli namhlanje ngibone isibonakaliso esane. Ngibone inkosi uNyazi lwezulu luhlele ngathi kuney'mbali ey'ningi nje eduze. Uthi ngithe ngisethi ngifunanelise kwathiwa ima nanti uthingo ligijima luzongena ethempelini nalo. Angikusho lokhu yabona noma nginokuzisa ikhanda nje ngijatshulisa ukuthi sihleli ngempawu ey'ningi esikhomba uNkulunkulu la sikhona. Ake ngiphendule ikhanda nje ngibuke lapha phesheya. Nishuthi labantu abaphuma lokho abayisihlanu thina siphelezele nje ngemzimba. Kodwa phela ungafuni uma ngafuni ukuthi uvume. Kodwa phela nike nathi indawo encane. Uma ngihambisa indaba ukuthi hayi ngisola indawo yokuhlala ngendlela abantu abaningi bayotshela uyihlo lapha ehlathini. Ukuthi lapha indawo yokuhlala ayikho angikwazi kuba mkhulu futhi lapha. Isikhathi sikhona sokucela befundise ukuthi uphuma uphephile. Ngoba njengamanje ungafana nentwala uma ngasuvele. Ngingathi ngingaka ngiphumela emnyango kufika amadoda kumina eThekwini aphethe amajazi ayisihlanu. Ngoba ngisebenza nomunye wethu ongale. Hayi angisale sengikusho lokho. Upreferi. Ngilele ebhasini lapha ngiphatha usizo sematshaleni ke inyanga yayimkapha ukudla ngeke ekhaya. Sengiza amadoda ekhoneka yebo yamadoda. Inkosi inamandla ikwazi ukuthi isikhombisa ukuthi ulelela. Hawu. Yaqhubeka madoda sheshisani ngiyalanda manje. Kasithulwe inkosi nanga amajazi. Mahle kakhulu amajazi awamakazi. Uthi uzonyathela ngawe inhlangakazi yokuqala. Mina ngeke ngizongishaya uvalo. Ngase ngicabanga umngane wami engiseduze khona umfundisi uNzama. Ngacabanga umngane wami umvangeli uMdluli, ngacabanga abangani bami bonke. Sebengibona ngiyosithela ethunyeni kodwa ngingena ngekhanda. Kanti umuntu uma ethunyeni ungena ehla qonde. Sengithi-ke mina awu. Kodwa manakha masakha indlu yesiZulu.
sipoqa utshani bese siyabthintitha noma inkuni yenziwa njani aphendule kuqala umuntu abakakhonto athi yashisa ngithi namuhla ngiyoshiswa yini hawu kanti nesiyashiswa yini ngithi mina hayi kangikhona obani abaphuma besoniwe ebuhleni nobani ngayibona ukuthi ngibhedile ngoba ngangasemsamo bona bengasemnyaka ngathi awungabheda ngathi kwahleni kondune ngibizayo phansi ngenza ukuthi makhono kusukayo nami ngibe nendawo yokuphuthuma hayi ngoba ngibaleka ngoba ngishesha nje phuthuma uthi omunye yabona abantu ngikhombe emehlweni manje yabona abantu into abakayikho ngithi vele indaba amayikho kuhlezi endlini anginethi anginethi anginayo imishaba ongafaka ukudangala uyabona nje mina ngaze ngibheke ukudangala ngisokile kumanje pho yini ethi thina amaNazaretha amadoda akithi yini lesihlahle kangaka noma yikhundla ekuthiwa seyithola phambili leli jazi egcineni lisazokushaya ngoba ubaleke nalo ngapha kuthi ngolonkosazana akulona elangale ungcono noluthole ngale vele ubusehlathini nje nigawula impande nenze nikwenzayo bafowethu sikumele uNazaretha masithi samakholo ubaba omkhulu wayelelela ngezansi umuzi omkhulu wakaDlopho ngale omukelile eqoshwa zonke ingalo lapha endoda kanye uShembu yazi ukuthi siqoqela lolu suku uShembu yayenza into kuphela ikhulu eminyakeni ngabothi wayenzana kanti unobe ingubo yakhe ayokusonga ngayo amaNazaretha angagodoli afuna uNazaretha egodolayo ukhotheliswa yinona wazaca nje sathi uzaqila wathi sengithela phansi ngithithekile sathi uthithekile sabonilele ngesisu akangeni umuntu egodini ngekhanda obaba bazongifakazela uma ngcoba umuntu ubanjwa kahle njengesigwili ehliswa zobe kwaphansi gijima iba ngongabekelwe lona asiyahlangana kwabanye amadoda ayisafisa ukususa impi athi madoda sihambeni soyibuza le ndoda iyayilele phansi komsenge lapha ngezansi phela izophela imizi yethu ekuqaleni nje le ndoda yomema imisahleli ngale kwabe sekufika omakoti bamadodana sebefika nelwanyana ezithize ithi-ke ubhombela emakehleni alakaDlophe ngicela ungitholele isiza ngoba uNkulunkulu akahlali nabantu abasha isibusiso salamakehla abuzanga ukuthi uNkulunkulu yini wena athi aphumputha nanti inxiwe elidala ezansi la sibeke khona obaba bethu amakhosi bamnikele inxiwa ke wayevama uphuma-ke ney'ntwana zakhe ey'ncane ayethanda ukuyidlala umakhweyana walala phansi kwalo muntu ephumlile kanti amadoda ahlanganisa uzungu lolo kwasa wena uhlanganisela ngalayo amaNazaretha wena iphepha phela sekuyelakho ngamhla ufuna ubhala lesile ukuthi umshini ufile khona ufuna ubhala lesile namhlanje babi bona ngeni babize bezela bayibhale lento ngempela sihlole ukuthi yiyo yini asiyahlangana amadoda eza kubhombela lesikhathi amakehla akenzile ukuzokhuluma naye ezukuzolwa naye njengoba kusaliwe namhlanje futhi uShemba ngimkhumbuli mina eMangala kodwa ubhombela wayengena emacaleni kwasa emangalelwa abantu futhi angimkhumbuli ekhuluma ethi batsheleni labo bantu ukuthi hayi kwashe kwacima ubhatata unyelile amathumba ashila akaza kusho la kwethu leyo mntanhliziyo mayefika amadoda
wathi bevuka ubaba mkhulelele ngomhlanje ethi thothe umadoda abaleka hlakazeka lethe liqapha lokhuluma lodaba sezokhulunywa wena uthi omunye sesishintshe nini wabe kuwena obezokhuluma loludaba uthi omunye ha kanini yaganga nini khona igama kabalishoyo lihlamba ngengisho niyaganga nina asambeni yakamuntu kaNkulunkulu semhlulekile amen amen seyithi inkosi hayi sehomisi kwaphethe izitha kanti bekumuzi lapho kuyethe sehomisi ngoba isiphumlile endaweni yayo la esithi kusephethe izitha ithempeli ngiyazi inkinga obunayo ukuthi lapho umaphi lelo gama ushembe kula ubefuna ulazi noma ngiyazisa ebusuku ungibuze lona ngiyokutshela kuyahamba isikhathi ubaba inyanga yezulu ifika ngeBhanoyi ifikile ibeka khona kulezi ndawana singakabi nazo ihlahla uthi ngikhulekelene Nkosi yakaHlophe ngiyawushintsha leyo muzi awulungile ufuna ukuthutha awukani ushembe uzowuthutha kanjani umuzi omusha kanje awusemhluphe wathi kodwa ngizowakha ngifuna ngikwazi ukuyibona intaba inhlangakazi amen cha phela ukushoyo ngokubuza nakubantu bendawo bayakwazi futhi ngicela ungethembe ushemba ngimthandi ngohlobo sengakhuluma into engekho kodwa ngimthandela umphefumulo wami nemndeni yakithi ayisizile amen mase uhamba isikhashana wawubeka lo muzi wakhiwa uthe ungakapheli kahle wayeseshintsha ibhantshi hlangana okuqala uthi ngolifika ababehlakaniphile bathi lizoya ezansi ngathi mina asifake noseyili phezulu ukuze mayethini alale kulomkhombe wenkomo ngoba indaba enkulu sizalela umsindisi emkhombeni wenkomo amen khohlwa kunaka indawo ukuthi ngakanani nako ukuthi uhleni amen ngomunaka indawo zohlupha nezinduna emakhaya ufika ufuneka indaweni wethu waphela wona indawo yami masabe wontamnani esontweni bakwethu mayifika inkosi uThingo Luthawu lo muzi lo ubaba ethe ushintshwe ngithi mina Nkosi yamakhosi kodwa awuphelile awuphelile kanjani ngoba nazi into ngayiphelile lapha Nkosi ayifulele phezulu wathi sengiyangena la amen ushamba ungena ehlathini efokozini lingaphelile wena uthi indawo incane indawo ubeka ithende lami elikhulu ezoba novrande ayenele labo khona ingcina enyosi ubona ngani ubona ngazi inyosi khona ingcina ke lapho khona igugulazo amen sasha ke kulo muzi uThingo lwashintsha ibhantshi ngathi mina ngasacala mncane kodwa utheme efika wamayekisa wathi mina ngizohlala la amen uNkulunkulu okwahlala phezu kwengane ingaka madoda sizofa manje la ke silekeleleni makholomo sami ukuphinda nisinikeze imithetho eminingi sivele sidunyelwa amakhanda uNkulunkulu akahlali nabantu thina kuphela silulekeda senze lokho musu ukuthi uNkulunkulu yakini wenzani mawenza kanje wenze sokwathi imini ngitheshemboza la ushembu uya la ethanda khona amen phuma kutheni uzaze homisi nje bekwenze njani kangcono umhlangano ubuyele emvo wakho lo mhlangano
safanele nje uwe wazini ngempela ushembe uthi isitsha ihlale homisa baze intshontshe laba bantu kanti thina sodoli ulandela odoli phela mina ngibonile isintshontshe isuke sinepanela kodwa khona izitsha kathi mina ipanela zemoto yami engahlala la futhi ngiyazazi izitsha ikaNkulunkulu mayiqhamuka umzimba uyamfoma uyathuthumela khona kwenzakala ukuyisayidi naNkulunkulu kodwa kuona makufana nje awuthuthumela unjani phela inhlakazi sidila khona ngangishilo ngathi iminyango isiyavula mkhulu ungathi kuzongena imoto sekuzongena abantu uma ungalalela kahle isililo osizwayo emaqaleni siyakhala angethwase yamakhosi shembo egcwele siyazi ziyembe sizoqhamuka kuwe ngoba wona wonke noma ubani kuthe makuthiwa uzodlula la kwahalalisa abantu ejoyintini langakithi labo babephuma beza kimi uthi manje nenze njani manje bathule nje sohlane kithi mina kanye nendlini makamushembe bathi iy'kweletu zethu ikhokha iphele zey'moto hawu kuthiwa makuthiwa kwashe iy'nsizwa sajameni gcwele ngathi mina senzweni bathi awusasitsheni ukuthi sesobusa sisuthe kanginakuzisa ikhanda ngathi ngoba makhuluma emnandi fela nginakuza ikhanda uthi khombisa ukuthi lento ekhuluma abayenzayo iyangena kuwe silinde nkosi yamakhosi into ekande umuntu iyaphela nkosi yamakhosi intaba uqobolwayo iyalila kumanje ililela ukugadwa ngebhamu into engakazibo Nkosi kuwumsebenzi wakho ukuthi ngolunye usuku lokwenze njani ngalezi nyembe sizentaba nje iyodwa izizwe zamakhosi ziyalila sicindezelwe sifakwe zonke izinto lezi uthi mawufika wena nkosi yamakhosi sinyakazisa umNazaretha lokho kungeke kwenzeke kuwumsebenzi wakho ke shembe ngoba kuba siba la umsebenzi wakho engibazwelayo ke ngenhlakazi ehlungayo umuntu odinwe obuyele ekhaya nemthwalo kodwa ngicabanga ukuthi isu
elokushesha abuye ezenkosini Nkosi ngangadubile ngangisekhaya nje apheshe ngasapheshe ngako kodwa lo shembu ingozi asishongo thina ukuthi ahlale phansi kwalomuthi kodwa umuntu ahlala kwena ungeze useduze komuntu olela ubhombela manje kupho zokusola wena baphathisiwe laba bantu ngale bebabili kwathonge ngaphathi kwabo ngoba kazalwanga thina asithiye njengempandla yeNdiya efika ivali ithi umoya uphushe libuyisela iy'nwele livala impandla yeNdiya uyaphusha umnwele nalo lifuna ukwenza nempandla thina sihamba lo shembe ngqo hayi ushemba kimi nginovalo uNkulunkulu ufike emzini onabantu abanamakankana elithambe kakhulu ezimfundisi zama ngimbone waqala kunami athi uyangidonsa bese ngiyawa nami ngoba uNkulunkulu uyinkinga usola abantu-ke basola wena bakhohlwa ukuthi nawe vele useqobeni lomlilo uyayishela nje uwedwa bafuna ukuthi ungasola kakhulu usilekeleleni lo mkhumbi ofanele udilevu wethu yesinda kodwa nowa ithanda umkhumbi sawukhanda nakho khona musu ukubalekela kude leqiniso musu ukuhlala phansi uthi wena uthuthukile lelo gama ngisho ngithi sonde kakhulu thithwe yini ugcina umkhuba wena uma ngithi no phula Yabuka ke lezinzukulwana nanka amakhosi ngithi mina ubaba yini lamakhosi meza la cathi azohlala ngoba kusehlathini la angithi zovukweni mhlawumbe ithi ayisengiyagoduka kodwa ngoba libonile iqiniso ayayazi indlela nanga sahleli nawo amen ngitheke ngale ukuba kuyenzeka ngabe bafunela amadoda nje noma amathatha nezisenkulu bagqokise amajazi bawabeke phambili kodwa lo shona sekubonakala ukuthi akuwona amakhosi awo zimpisi nje bafuna ukukhuluma ngaphakathi kumina ngangididekile amen wena thatha istep sakho ukucela indlela uhambe kanti wena udume ngani lapha esontweni yini udume ngani udume ngokubimba nje amaphepheni noma udume ngokukova leli bandla likamenzi wezulu lomhlaba yindaba le udume ngathi baqhamuka abantu bethe nangu bana asihlukaneni awu sekuhlukumile asambeni awu nangu nomtshana asambeni madoda asambeni Osisikelele ubaba
Nkosi yamakhosi Shembo ngcwele uNkulunkulu okhokho bami ngifisa baba obungike kona kungahlakazi umsebenzi wakho ogcwele wakho kabuhlungu futhi ungabakhiphi okhokho bami ezulwini kodwa baba ngikhulekela kunomfana wamamugo la ukuthi usekimbali uhambe ngokufuna khona umsebenzi okuthiza ufundela Shembo ngcwele ibanayo ngoba uhambe kwazi wathi yena hawu kanye inhlanganiso iphumile mina ngihamba ngathi ngihamba ngizofika ngikhulekele kumkhulu ngimcelela indlela yakhe nenhlanhla nesibindi nabafana bami laba abanye ngathi kuba ngabo Nkosi yamakhosi entabeni cha awukho umuzi phela ongathi mawuhleli phansi ukhulume bese uyabuyisana bangasho ukuthi ukhuluma ngaka nje ingane zakhe zikude cha seseduze kwami ngifudumela umuntu uyathanda ukukhuluma indaba ngesiyona yakhe ayeke izifunde eyingozini ihlutuwe amatabu ngahlutuka mefakwe utamatisi ifunde yakhe indaba ukuthi umbone seyabaleka ukuthi udidekile kanti ubebeza kobaba befundiswe madoda ngiboni kahle bamlapha isilonda njoba sina siya umasaja amakholwa ukumasaja ke siyantoboza ukuthi uNkulunkulu uya ngempela lesihleli kuyena amen tobozeka musuba yitshe indoda bayikethela isitshe bethi ikhanda kaJohane ukitshe musuba ukhahlela amatshengisi wona wakho uye kokuthafathafa bendawo kumanje nje sothi sizwe ukuthiwa bagulayo bese amen imalini webekubabuthi uyagula uthando kodwa kwendawo kuthiwa la mawuba umfundisi la uzohola 9000 we mame uzothatha 9000 nyanga zokuvele nawe ufakda ngazo Nkosi yezulu yomhlaba kakhale komze kithi emkhatheni yazi lwezulu nganawe eManazaretha nganawe eNkosi wasezulwini abantu bahluleka ukubamba umlando othi kuphethwe imbenge abakwazanga ukulibamba ukuthi usho ukuthini umlando wawuthi awusophindi uNazaretha uphume kulendlu kababa inyanga yezulu amen musukuthi wena wawuthi mase kucimizwe kubaba inyanga yezulu sekophatha thina ubani wena babuthi kobe uNazaretha gogo la kubaba inyanga yezulu hamba kugeza isifuba ufake lokho ukhiphe lo ukuthi usehle nje kodwa wakuthiwa kobe kuphethe thina uzophatha wena ngihlula inkomo lapha ekhaya ngithi susa umfana ngithi ngiyakoyilusa ziwu4 ziningi athi ngizumama Thewe umuntu wafaka amtshana ezokobe kuthumbi sengilele hlazekile inkomo uzophatha kanjani ke lento njoba ufanele nami nje hlule inkomo eziwu4 lapho abantu abawu4 baningi ibha bazothukula bani ngisho njalo inyanga yezulu befikile badubule entabeni sangama sakuyona Nkosi sitethele siye emakhaya safuthumala nenzanye emakhaya cha baba sitethele sasesithi nathi konye siyokwenza sibuye yathi mase nibuya nako ke bafana bamnikale ngami amadoda aphendulayo lapha ngibona isha yodwa esontweni athi uyaganga lo awubani uyifaka ngabantu sinento zethu emakhaya phela mna bengibona akuyona ngane kwale ngishoyo ethi ngizulu uthini oda sengishilo wabheka le akukho inzalo yabo la esontweni mathathu lawo madoda ngeke ngiwachaza Nkosi ke awusibekanga la ngephutha
usibeke ngoNkulunkulu bakho. Sibonga baba ukusiphephisa ibhamini. Amen. Wasonta nyovuka kithi ephakameni wasigona baba usithethelele amakhona sokwenza upaphalaza uNkulunkulu aqhakele phezu kwekhanda lezingane ezingaka kodwa siqinisele nje baba imgogodla mfishane Nkosi yezulu nomhlaba umsebenzi phela ubungowa ngibona usigoqa intambo yakho uyithatha Nkosi masisendikuzweni. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umvangelo wenkosi inkosi izobusisa. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sokuqala. Sizocela umshuma yengcobo wasesinamo basihole ngalesihlabelelo inkosi izobusisa. Super Madre.
Zikapila